Menteri Ketenat Consumer Affairs, Food and Public Distribution Piyush Goyal ula pelaj ba bande ya udai shana hapok ke kerteng Bharat dal hakador ke bahan report tengka kilo nakabenta kasong ke ba kilo bat sanpusan tengka kilo nakabenta kasong ke balai po kilo. Kajing penmi yo Bharat dal kadai kesian jam ke bakrau balai shim da kasor karpdeng ha ke bayade ban penbiang ikimar ba mardi sikipaj ba hakador ke bakila ban kot bor. Kedudukan di Kutia, Jongka National Agricultural Cooperative Marketing Federation, NAFED, Hapo Delhi, NCR, kila di ya uni udai shana. Bansan, bat bansong ya udai shana, lale da National Agricultural Cooperative Marketing Federation, NAFED, ha kabakan sa pat sa kedudukan di Kutia, Hapo Delhi, NCR, bat kumjuru langba kedudukan Jongki Kendriya, Bhandar, bat safal. चना एक बहुत ही पौष्टिक आहार है, वेरी हाई इन न्यूट्रिएंट्स, और मेरा मानना है कि ये एक पारंपरिक भोजन भी है, ट्रेडिशनल फूड, और साथ ही साथ जो वैरायटी ऑफ रेसिपीज चना से बनती है, इसको अगर हम सब ने अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बना लिया, इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए अपने अपने घरों में, तो बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सभी के लिए एक पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन की तरह इसका प्रभाव बढ़ सकता है. Mentapat ngipe ke jinglong jemang